Ja sam Afid Zuri iz Nevregoša, kandidat Ujedinjene stranke Bošnjaka. Koristim ovu priliku da vam prenesem pozdrave najmlađe partije ili najmlađe stranke iz našeg kraja. To je Ujedinjena stranka Bošnjaka, stara svega 3 mjeseca. Želim da vam kažem da je stranku čini predsjedništvo od 7 članova, glavni odbor i ono ostalo što sve stranke imaju. Mi smo, među nama sigurno prepoznajete ljude koji su, kao što reče gospodin Zuli, nekad bili osnivači Nove demokratske stranke. Razlozi razilaska sa tim ljudima tamo su veliki, vi ste dovoljno svjesni i znate, neću o tome mnogo govoriti. Neću iz tog razloga zato što nema među vama ovdje njih da bi mogli neke stvari da u oči pričamo. Mi smo u zadnjem trenutku, kada su raspisani vanredni izbori, odnosno vanredni izbori, odlučili da uđemo u veliku koaliciju Vakat sa 3 ostale bošnjačke partije i mi smo napravili ono i dali smo vam što najviše u ovom trenutku možemo iz bošnjačkog nacionalnog korpusa da vam ponudimo. To su 4 stranke, bošnjačke stranke, koje se ujedinile oko programa zajedništva, ujedinjenja i od vas zavisi da li ćemo ostati ujedinjeni. Ako nama date glas, ako u nas vidite ozbiljnost, ljude koji će pošteno da vas zastupaju, ako nama date glas, mi ćemo posle 12. sve te glasove vratiti vama. To što smo ušli u koaliciju Vakat, koliko je ispravno, govori i činjenica da je i vaš kandidat Hadži Ćerim na našoj listi, a poznato je koji su njegovi kriterijumi što se tiče bošnjaštva, da ima najrigoroznije kriterijume i ja mislim da smo napravili pravi potez i da ćemo zajedno sa njim, siguran sam, pobediti na ovim izborima. Hvala.